MCA wa Tala Jackson Ndaka vamwe na maovisaa angi kaunti ya Masaku kuya Matungulu nimenda Makambuni wa Kuthia kana Makambuni ma Kuthia Mavia mwako isioni kivathukanio kwosa matambya kwailya malelu isioni ila mathukumiaa kwithiwa vate matambya ona amwe mosaa kutethya isio ithi na kila kikusiiawa ni wanangiko wa mawithiuluko mwene nthina indi manena kivindani ila methiwa na sikalo simwana na mateleva athukumima maloli muthanga na mavia isioni sia Matungulu kuya ngalikoni ya Matungulu ya yulu kunena ni sia yulu wa kutethya ndivi ila maiva ya koti wa kaunti ya Masaku livoti ya keboni mutisia. Ndino kikalo kichariwa mathukumima maloli ndino isio sia Matungulu Jackson Ndaka wetakana na vatu wakukunikila ndivi sia koti yolo thukumiwa wa maloli kwitho ingi maumekalu ni maundu makimikalile na kwitho matavikia ndivi isio ndilo sikiro ni serikali ya kaunti ya Masaku. Na ni member wa komiti ya finance mbe ninasia ninethukisia mawoni mo anethia makoti ala mekitwe meo yulu kulingana na economy undu thibwa ku review sindu isu ni mandatory ni lazima nundu thoswe yulu muno na twasisia maloli maingi ala mebani ma finance magire kwosa na loan na wesaithia yutu amea charges isu maibe na kwina bani ya muthanga andu asu maitona commit requirement sio meo na family mekuya na miona cia ningi mekumisia school fees no kana ingi kutethesia kukile ukwati wa ya mathukumaa na maloli isioni ithi yuno nginya Makambuni ala menthe no isio sia Matungulu mosaa itambya na Maseuvye malelu kati wa maundu angi mavata kwi mwene nthi kwithwa nama matethesia nthini wa maundu ma kimaendeleo ateo vathito vaoneka matambya na mameka ni Makambuni ya yuni lasima within 14 days tone winenga back to the community malelu asume simeende creation isu within 14 days tienda be Maseuvye kana tone uya wende nundu bunu ukwati ya mbesa na ingi makoka kumela mundu wambie kambuni isu deki ndu wanengane back to the society. So within the constitution it is mandatory you give back to the society. So we are not beseeching you, you do it. Ko nireiti tu wike ona andu ala meukuna biashara nini ba soko ukaiba andu cha mulendu withi andu nini kambu tunini ta premier ina kiecho cha 1.4 million na nika kambuni kanini muno na kuwi na kiracha tesu dwiki ndo waeka kumela weki na no expect ando maka kuna biashara naku kwa upa Matungulu West na ila si cheleni isu notice ta munenga within 14 days na tikulia sub county admin ama savu na balua kweze ile tuina ameu fabale maandiki wa balua metha na guo twasia ilasima kambuni on the like ya krasha ithukume mwene nthi na nzia ile thukuma mwene nthi ni ku make sure malelu lama utume wa kui ku Maseuvye ballast ni Maseuvye ito manenga notice ya 14 days na mundu lote Maseuvye lelu tuima nondu twekana na kana ndai ku withdraw permit kenda amba thukuma mwene nthi ai munenga mbesa iloko munenga na akianenga ne back to the community through ku Maseuvye lelu ile meutumia otau ndakani wendekethia nzama muvea wa kinandu kuthea isioni sia Matungulu na kunena nyina thukumia maloli no kana meki mitatala misoya ndivi sia koti ni ila thukumia matatonya kwemelelwa na no kana withi uyu kwati muso kwa serikali ya kaunti ya Masaku ni kulia komiti yetu ya finance itha ndi mathocha kukitwa Matungulu twamina kurusio mbunge tuka kwithukesia atumia su ma transport na tulika nthi amo matunenga wendi wo charges ila mekwenda ila mundu tona itha akiva ate kumbe ya serikali nundu jube paima na wetie mbesa mbingi serikali itakakwata kaboketi ya kindu kinini kila kikuoneka na kikuibwa ni enende mena wendi museo na umundi ne twakumana na mwene nthi wa Matungulu la ni biashara ya maloli na muno pyu tuyange waya muthango witu na itu etikla na ene nthi measia Matungulu tuina muthanga na niwo lakini wala muni twakwata ni tu etikla maibe kwa na finance bill na nundu wa munene muno wa serikali wa Maseuvye mwene nthi tuizizi okethe ya notwa manenge binda ya kuiba na tuyati yo kawaida nutu siasia permit situ kuma matuku 5 kila mwai kima wetakana kitonyeka kusilangwata nionzo ya thukumiaa na mitalata miso ya uthukumi wa isioni sio nthisi andwani na muno kwailya mwithulukola thukumia mathukumiaa na tama ele sio kaya witu kana niti kwenda koti ula wekiwe uthe nondu no binye mwene nthite yo bikia na kwanzi yesu niwe county government itu nondu tendo miaka itono kwata koti mwingi kila kingi malolo wala twikwisila ni mathuku kwotu kwisila ngale nike kwa nangi kiaku nitio kulia county government itono ku Maseuvye kila kingi ngabana witu nondu ni mama na nitisi ni musiai
ni akathiwa ni ciana no meua tio mukulia Kwenda ya atwithukicie ewe andu matala undu mekwasi kana na abinye ni koti na malelu ni mathuku atucicie muno tate andu make matungulu kulia kalima matungulu twende no support government na ni na wikwatyo mibango la yonde twabangite na serikali ni twende na kuna kuyanisya na twithe twi patience na kuwa nengwa we matungulu ukawike as what the BQ spell atutethese muno andu matungulu tukwate itingo thimwe thito yaku kwikware cionthe thaikala ready kila binda yonthe titemene nthi malelu tumanenge onamo methe imegwa silikali la meumithukumane mathukumite kaunti ya Masaku nyeni toboni mutesya